पार्शदेमफम उइबमर उइब पाउ खरा अपडेट तौजरी फेमिना मिस इंडिया की फाइनलिस्ट सिंह इम्फाल थुंगलबदा हराउ तयामना ओखरे मणिपुर ने युम्बु ओइदुना पांगथोकदोरिबा फेमिना मिस इंडिया 2023 की ग्रांड फिनाले दा सरक याकदबा स्टेट कुनगमाफन अमसोंग यूनियन टेरिटोरी की पार्टिसिपेंट अमपुन पार्टिसिपेंट कुंठा ngasi इम्फाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट थुंगलखरे फेमिना मिस इंडिया ब्यूटी पेजेंट की यांगैगा मफन सोबा एडिशन असदा सरक यानानबगिदमक पार्टिसिपेंट सिंह इम्फाल थुंगलबदा सब मिनिस्टर एन बिरेन अमसोंग मणिपुर की मियामना हराउ तयामना ओखरे एप्रिल 15 इम्फाल की खुम्बा लंपाक इंडोर हॉल दा पांगथोकदोरिबा फेमिना मिस इंडिया 2023 की ग्रांड फिनाले असदा सरक यागदबा स्टेट सिंह माउथ सिनगदबा टॉप कंटेस्टेंट सिंह अदु ngasi ayu pung 12 makharum taba matamda इम्फाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट दा थुंगलागे कंटेस्टेंट सिंह अदुना एयरपोर्ट दगी हेक थोरकबगा नाट की विजुअल सेट पम युई काना लंगटेन थेंदुना अमसुंग पेना खोंगतुना लागलेबा कंटेस्टेंट सिंह अदु भाराउ तयामना ओके इम्फाल दा थुंगलागी बि कंटेस्टेंट सिंह अदु बम यामना लाइरुम लेंग्यान जानबग लोइनना काजेंग लई उपिदुना तारामना ओके कंटेस्टेंट सिंह अदु बो बस अमदा इम्फाल एयरपोर्ट की पुदुना चलबा मतुंगदा सिंगमैरोंग दा लैबा क्लासिक ग्रांड होटल दा पुरखे मखोइना मफम अदु यौबा मतमदसु अंगांग बा कारपेट थादुना नाट की होइबा फिजुल सेल्पा कल्चरल ग्रुप ज्ञान तारामना ओके लोइनना मणिपुर की पुंग सोलमना सिंगबा कल्चर की थरम सिंगसु कंटेस्टेंट सिंह अदु दा यांगनके टॉप फाइनलिस्ट कुंट्रा अदुना इम्फाल दा थुंगलबदा सब मिनिस्टर नोंगथुम बेरेना तारामना ओके ममिंग लेरबा प्राइवेट स्कूल गुमना वांखई हाई स्कूल सु मामाफा सिंगना मसा सिंग मिंगचननबा तानबा हौरकले मिंगचननबा अंगम अथौ सिंगी डिओ लेटर न थल्ले आरटीई की वांगमदा इंट्रेंस टेस्ट तौखरे अफबा ममिंग लेरबा प्राइवेट स्कूल सिंगदा मसा मसु सिंग मिंगचनबा फंगनबा मामापा ओइबसिंगना क्वेश्चन चेनबगी मतौगुमना लेगाना सलाइबा वांखई हाई स्कूल दसु मामाफा सिंगना मसा सिंग मिंगचननबा थोमजिनरकले मिंगचनबा फंगनबगिदमक मिनिस्टर एमएलए सिंह की डिओ लेटर न प्रिंसिपल की उपु थल्ले पंबई लेरक्तबदगी राइट टू एजुकेशन आरटीई न सोग्या यादबा मौंग इंट्रेंस टेस्ट पांगथोक्तुना मिंगचननबा महिरोइसिंग खल्ले मतममदा वांखई गर्ल्स आइदुना लेरंबा स्कूल असि कांग्रेस लेंगा की मतमदा महिरोइ नुपा नुपी पुना लेक तंबा मॉडल स्कूल ओंथोके मदुगी मतुंगदा सब मिनिस्टर नोंगतोमा बेरेन की लेंगा लाकपदगी वांखई हाई स्कूल आइदुना ममिंग ओलगा आउसने स्कूल फागरन से मिशन की मखादा लेंगा मियंग चंगलगा चलाई बने अदुबा लेबक थीबदी मॉडल स्कूल बो ओरबसु स्कूल फागरन से मिशन बो ओरगसु स्कूल असगी इंफ्रास्ट्रक्चर अहोंबा करिसु थोइनो उदे थाजबा याबा मफम दगी फंगबा पाउनाय हाई स्कूल असगी क्लास 1 दगी 10 फाव लै क्लास 1 दगी 5 फावदी सेक्शन अमाउंट खक्तमक लै अदुबो हारबा सेक्शन सिंग असदा महिरोइदी चामा चामा की मदकत लै पेख्रबा कासिंग अदु अंगांग चाम हेना नमसे लगल एक ताकबीबगी अवाबा मायुंगनरिंगै सरकता अतोप महिरोइ क्या अमा मिंगचनदबा यादे आइना थोमजिलकपा लेप्रे क्लास 6 तगी 10 फावना सेक्शन अनि अनि लै हारबा सेक्शन सिंग असिदसु महिरोइ सिंग पाथोगलगा लैरिबने महिरोइ सिंग असि था असिगी तरागनि थोइ अमसोंग तरागा हुमदोइदा मिंगचनदबा नोटिस थोखरे अतोबा मिनिस्टर एमएलए अमसोंग मतिक मेय लैबा मियोइ क्या नाम मखोइ मखोइगी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी लेबा महाफा सिंह की प्रेशर दगी अंगांग कुन कुंथ्रा दगी तादना तोंगन तोंगन प क्लास सिंग द मिंग चनना बदियो लेटर सिंग थारखे स्कूल अथॉरिटी न महिरोइ सिंग पिक थन्ना लेबा मरमना मखाताना अंगांग मिंग चलन बंगमलोय हाइबदा अंगम ताना बगी फिफम अमा लागनरे पावसिन मखातान हाइ लेंगा की मेके दगी स्कूल असदा महिरोइ मसिंग हेंगतना तमन्ना बगी थोइदोकपा थौरांग अमा फोबल लै तौबा लैते अंगांग सिंग न फमना द अमसोंग लाइक थमनब फान निंगथिना लेते कासु पिसक पिगी हारगासु पीबीआईपी सिंग अदुना फान जुरा यांखै कुंट्रा लैरगा थिलाखनि आन स्कूल अथॉरिटी द थाजब पे मखोइना फान जुरा कैमरा पीरबसु अंगांग मयाम लाइक तमनब का मतिक चाद्री आइना हाजरगासु मयाम अदुगी प्रेशर दु खरा मखै कोखननबगिदमक क्लास कुदिंगी महिरोइ खरा खरा लौनब क्लास स्कूल अथॉरिटी न वरेब लौखे वरीब अदुगी मतुंगना हौखिबा अप्रैल 3 एंट्रेंस टेस्ट पांगथोकी एंट्रेंस टेस्ट की रिजल्ट लाउथोखरे एंट्रेंस टेस्ट की रिजल्ट लाउथोकपदा मसा सिंग याउब्रा हाइबा येंगना थमजिनरकपदा वांखै हाई स्कूल की कैंपस अंगप मोंगदा मीना चोना तिनखरे
Sepo amasung Saiwona Mau community sangbada athing batam libasing yangsilagani ana santarna asida khangan gre. Manipur ki border district oriba Mau amasung Nagaland ki Rajasthan boundary ki matang da sai anaba leibadagi Nagaland ki organization oriba Southern Angami People Organization Sepo amasung Southern Angami Youth Organization Sayo ani ki mai dagi Mau gi jati sing makoi ki area da sangba thingle ana lautho ki badu ki mayokta Supreme Court da thara ki ba PIL amagamari laina santan government ki mai dagi isu asigi matang da yangsilagani ana Supreme Court da thajaba pikre Sepo amasung Saiwona Mau ki miyoi sing makoi ki area da sangbada athing batam ki ba aduna Mau miyamna thengna riba khudong chada ba sing isu asigi mari laina Supreme Court da thara ki ba PIL amagi paukhum oina hauki ba April mangada Solicitor General of India Tusar Mahetana Apex Court asida thajaba do pikibani Solicitor General asigi maikadagi isu asigi matang da santan government ki maikadagi yamna kupna khanari amasung sayula hong ki manung da masagi matang da sabjaba wari bamalaura ba yai aina khangan ke Supreme Court ki Chief Justice of India Justice D.Y. Chandrachud amasung Justice J.B. Partiwala ani ki bench da sathagiba PIL ki hearing aduda Solicitor General of India na isu asigi matang da sayul hong ki matam pibi ne ba haija khibagi matungina hearing asi me marida chathanaba matam lepre panbaya bade hau ki ba March tara gum toida Sepo amasung Saiwona Mau community ki miyoi sing makoi gi area da sangbada athing ba thambaga mari lainana Kuraizam athawna Supreme Court da PIL adu file tawrakhibani loinana PIL adu ki ahom saba hearing asi haukiba April mangada pahang thokibani Mau Imphal Market Coordinating Committee Impagi Convener Kuraizam athawna Supreme Court da tharakiba PIL aduna haribana Sepo amasung Saiwona Mau ki community sing makoi gi area da sangbada athing ba thamkiba asina Mau ki miyam da khudong chada ba kaya bayung nariba asigi mathakta togan ba isu kaya ki matang da Supreme Court na central government mari lainari ba Nagaland government amasung Manipur government da patik saba direction sin PBO luina Nagaland digi sauran angami sing na kundari ma mafam sing pauduna satbada thing ba thablinga cherak te hingsa ki thawang sing chathagiba organization amasung lanai miyo sing mathakta maruina Nagaland ki mari lainaba police station sing da FR loss tawkiba sing adu ki mathakta matik saba thabak sing lawkat biho loina blockade adu da saiting mayuk nakiba miyo sing business amadi lanthum mahan ta kiba sing adu da mathok taba relief compensation PBO Impal West Commando na Juar Sanafam amathugai gre yumbu jauna miyo ni fan seloina lupa lakama ihana fagat gre ngasi numidang pung 8 minute tar aga mangharom taba matamda akanaba pau ama phangbadagi Impal West SP Dr. S Ibom Sagi supervision makada commando team singna lalambong makong ningthaujam laikai da leiba kaksing ningthau laikai da leiba aribam khomdon sana koba amagi bharada leiba kaksing Ningthau laikai dagi marang them ibomza Elias Koko sahi yang kai ka hundoi apopo laikitaba monal koba amagi jumdari chathagre reda duda yum aduda Juar Sanaram bamiyo taret jawna pun miyo nifan playing card movan pon taru seloina lupa lakam bagalising taraga mapan samanga amasung layum ama koba tawre Juar Sanaram bagi fara basing adudi Juar Sanaba aduda jawriba lalambom makong pukri asoba mapadagi nongtombam keni sahini fuga taruk apokba Laikidraba samungau uripo Gofwal zilerak tagi ningthaujam khamba sahi yangkai apokpa laikidraba iboton lalambum akot ningthaujam laikai tagi ningthaujam sanajawba sahi nipuga humdoi apokpa laikidraba Magasandra Nagampal sorap laidak tagi mutum nauksa sahi kontraga taruk apokpa berjamani lalambum akot naukse pom laikai tagi kathelapam Kemlin sahi kontraga taruk apokpa laikidraba Bersandra Nagampal sorap laidak tagi ketimam Herojit sahi nipuga mathoi apokpa makon oripuk sorbol thengel dagi khostam ranbil sahi yangkai apokpa laikiraba bobon amasung Juar Sanafam piramba marangthem ibomza apokpa laikiraba emunal ne faraba miyo nifana du makwai dagi fagalaba folam sing aduga konana ain gi waiba thabak sing lakhona da Impal police station da sinakre haire internet ke kuthang da Dr. Singa hakthing na wari sanaba yaba application ama hangdokre Malem gi honglak liba anoba technology singi saruka moina lamdam basida su internet ki khudang da isagi apam ba Dr. Singh da natana mari lena ba consultant sing hakting na una duna wari sana da bagi thawrang oina notice station ki manung da su Manipur da anboina software application ama not a wasida liba hotel Impal da ngasi hang tokre Tharmadu Rims Road da liba hill area hal
consultancy ki dising makada Tharumadu Rims Road Laiba Hill Asia Health Consultancy ki dising makada software application adu Manipur miyam da khusinabane Tharumadu Babina Healthcare and Hospitality ki managing director Dr. W Thangjamna chief guest oidan miyam da khusinagi aduga marang lerik laiba Mother Care Hospital ki chairman cum managing director Dr. K.S. Ratan Kumar su sarugaki Tharumadu sinbagi matang da Hill Asia Healthcare ki managing partner oiriba Mother Care Children Hospital ki medical director Dr. Asif Defna na haikibada WHO ki makada malem pumbada pangthoknaba World Health Day ki Tharumasi ka mari lenana software application asi lamdamasi ki miyam da kodol tambane application asi da lamdamasi ki miyam khudimukta mobile phone dagi fawba internet ta doctor ka haktina wari sanana da bagi thaurang tawbane application asi ki makada lamdamasi ki patient khudimakna mangjongna na doctor unadu pukning gi oiba apam basing phongdok pa yaragani khudong saba asina lamdamasi da tanatana Guwahati amdi Kolkata na singbada lehiriba tongan ba government amdi private hospital da bathau tawriba Dr. Singbo hak thingna unaduna wari sanabagi khudong saba fanglagani loina na patient kudimak na so hariba hospital asida laying sathana bagi mangjongna na engagement tawbasing yaragani masina lamdamasi ki manung honjina lehiriba mafam singi miosina apamba doctor engage tawba madi haksang yengna bagi khudong saba sing line na phangbangam lagani Aiba application asi Google skim khada laiba Play Store da matam khara gi matungda phanglagani auja ki oinadi Google dagi miyamna Dr. Care aiba application asi download tawduna health kamari leina ba khanaba khodong chaba sing phangminara se haige Singda catchment area sambal khaba gi thabak chathaba haure suminister Singda dam gi catchment area da u yantatba thingnana bagi damuk manipu lengana kilometer taruk sangba saruka maphan sing khaba haure ana minister nongtomam berena phangdokre Social media da thagalakpa post amada minister na hai Manipur legan umang kok thokwa amasung isingi awatpa leiriba si amuk hana thogantana angamba thakda sangchin dino wanari masagum bathapagasi sangchin bada lega gaktana oithokloi miyamgi mateng tangai phadaba changi marmas na lega na sangchi lakliba khongthang asida miyam na mateng pangbinana ba minister na apel tawge panbai abadi singda damgi ising na Imphal city manung daleiriba miyoi kaya gi thakna da ising piribani adobo Laibak tibade hauki basahi khara asada singda damgi catchment area da khundariba miusna leptana uyan thatba amasung mai thadokpana singba satharakpadagi singda damgi ising kangkhre damasna ising leitabana maram oraga Imphal tampaki mafam kyada miyamgi thakna chana da ising phangtabagi awaba leptana mayukna duna lakhibane Official oiba report ki matungina singda damgi catchment area se lam hectare lisingani chahumromne masigi manungda Agar sahum tarati Water Research Department na kumza lising amaka sahapan humputara taret lausen kre singda dam gi fipa masi ubadagi minister and biren gi miyak makada singda dam water set area amuk ana hanjel na balakot pam thokpa tabak sing lakot na ba forest department da khangan khibalai ki singda dam catchment area asik kanana bagi damba Manipur lenga ki forest department upal kya thadu na changjelle masadanatan area asda Indo German project oriba KFW gi makada catchment area sing Sangbat bagi tabak sing sataduna lairibane accident da miyoi ani sogle National Highway 102 Imphal More lambi gi khangapok da laiba ol pam mamangda ngasi na bidang waram pung taruk makai tabada eco van amaga tata defor amaga accident thokre bawasna hai laibak thiba thodok aduda eco van adugi driver amadi maduda tonglakpa nupi amaga sokpadagi manangnak thawal host anda pukhatuna laiganakre eco van adugi registration number MN06 LX16II ni aduga Tata D4 adugi registration number na MN04 A6584 ni thaudok adugi soklaba eco van adugi driver adugi ming Sungkham Natras apokpa leikitraba tomba kawi lamlai awang laikai dagini aduga gari aduda tonglakba nupi ado lampel lalampung dagi thiam oromawati sahi kunganiphan mapuroiba dhiren kawi bawasna makatan hai leibak thiba thaudok adu tata D4 aduna Lapuklom dagi lebak pura ka thogolakpa aduga eco van aduna wangjing lom dagi tharokpa da thoki bane thaudoga siki matang da thawal police na case am halaukat kre haire jail da lariba laidaba inmate sing MIs in a financial support piga dawre jail ki bondi sing sinban thanna ba Ministry of Home Affairs ki maki dagi jail da lariba penalty natakna Bell amount piba ngamdaba ngamdana lariba inmate sing da financial support pinana ba special scheme ama launch tawna na paware plawkre
भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की मैकेदगी असी थोकिबा स्टेटमेंट अमदा हारिबना अनोबो खोंगथांग असिन एजुकेशन अमसुंग इनकम की लेवल सोथन लेरिबा समाज की ओइना सोथन लेरिबा कांगनुप सिंह की लाइरबा प्रिजनर सिंह जेल दगी थोकिबदा खुदोंचाबा अमदि पीरगनी यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण की मैकेदगी सु पेनाल्टी अमदि बेल अमाउंट थीबा ngamdana जेल द लेरिबा लाइरबा प्रिजनर सिंह दा सैल की बातें पीबा की वफम असी सही असगी बजट सेशन द मंगजौना लाउथोग्रबने कॉलेज सिंह फॉर्म फिलअप के ममल लौनिंग लौरिबा से बियंग चंगबियु KSA मणिपुर यूनिवर्सिटी की मखादा लैब कॉलेज सिंह अमदि यूनिवर्सिटी असिना माहिरोई सिंह दगी फॉर्म फिलअप तौबगी ममल लौनिंग लौरिबा से मरी लेनबसना बियंग चंगबियु अना माहिरोई लोब कांगलेपाक स्टूडेंट्स एसोसिएशन KSA ना पांगदोखरे कोयादुंग लैब KSA के ऑफिस तंगासी पांगथोगिबा पावगी मिफम अमदा माहिरोई लोब असगी जनरल सेक्रेटरी सिनम जेम्स खुमन हाय मणिपुर यूनिवर्सिटी न लौदना पांगथोकदौरिबा BA BSc BCom की अनिसुबा मरीसुबा अमसुंग तरुकसुबा सेमिस्टर की एग्जामिनेशन असिगिदमक माहिरोइसना फॉर्म फिलअप तौबगी ममल का हेन लौबा असि यानिंगदे यूनिवर्सिटी असिगी मखादा लैब तोंगान तोंगानबा कॉलेज सिंगना माहिरोइसिंदगी लौनिंगबा मवंगदा फॉर्म फिलअप की ममल लौरिबसि मरी लेनबसिना बियंग चंगबियो कॉलेज सिंगना असिगुंबा थौंग चतरबा असि लाइरबा इमुंगदगी हौरकपा माहिरोइसिंग मही तंबा फंगदबगी फिफमदा लागले असुगुंबा कॉलेज सिंग असिना माहिरोइसिंगबो लालोन पोट कुम खलकबा असि माहिरोइ लुप असिना तुमिना खकलाई थोकलोय हौजिक ओरिबा फिफम असिदा KSA न लुप असिगा चटमिनरिबा कॉलेज सिंगी माहिरोइ सिंग पुंदना फॉर्म फिलअप की ममल वांगना लौरिबा असि बियंग चंगना बहोनरगने हौजिक अनिसुबा मरीसुबा अमसुंग तरुकसुबा सेमिस्टर की एग्जाम थागदौरिबा माहिरोइ सिंगना अहानबा अहुमसुबा अमदि मंगासुबा सेमिस्टर एग्जाम थानानबगिदमक फॉर्म फिलअप तौखिबा मतमदा लौखिबा ममल अदुदगी का हेन हेंगलगले ममंग प्रैक्टिकल यावदना आर्ट सब्जेक्ट की ओना लुपा लिसिंग अमगा चुपना यांखै लौरंबादो हौजिक लुपा लिसिंग अमगा सानिफान अदुगा प्रैक्टिकल यावबा साइंस की ओना लुपा लिसिंग अमगा साद्र यांखै लौरंबादो हौजिक लुपा लिसिंग अहम सानिफान लौबा कॉलेज यावरे मरम चादन एग्जाम की फॉर्म फिलअप की ममल वांखलगलिबनो हाइबसि मरी लेनबो अथॉरिटी सिंग अथोबो मतमदा मियाम खंगना सेंगदोकदबनी करिगुंबा सेंगदोक्तबा तारबदि चे कलम पाइदना भाई तमजरिबा माहिरोइसिंदा अचौबा इरांग थोकनबा सेपाव पीबगी थाबक तौबिगनु आनसु मखा तारे मखा तारकबा अतोप पाउदा राहुल गांधी डिस्क्वालिफिकेशन तौखिबगी मतंगदा पार्लियामेंट अकाइबा पीरिबा ऑपोजिशन पार्टी ngakbibagi wafam leite Amit Shah राहुल गांधी डिस्क्वालिफिकेशन तौखिबगी मतंगदा पार्लियामेंट अकाइबा पीरिबा ऑपोजिशन पार्टी ngakbibagi wafam leite अन यूनियन होम मिनिस्टर Amit Shah ना फंगदोग्रे कांग्रेस न लुसिंगबा UP के गवर्नमेंट सेमलंबा लेजिस्लेशन दा यमपम ओरगा राहुल गांधी पो पार्लियामेंट डिस्क्वालिफिकेशन तौखिबनी हाइन अमित शाह गे वरल अदुदा फंगदोखि माना काउसा बि महोत्सव इनॉग्रेशन तौखरबा मतुंगदा पांगथोखिबा मियाम की मीटिंग अमदा वरल पीरदुना हाइखिबदा मांगना नरेंद्र मोदी बो इंग्लिश सिंगनी कुनगा मरीदा पांगथोकदबा इलेक्शन दा प्राइम मिनिस्टर ओइना अमुगना खनबी ननबगिदमक्ता मियाम दा अपील तौखि नरेंद्र मोदी समाज असिदा लेरिबा सेक्शन असिगी ओइना याइफनदबगी थबक थौरम सिंह पाइकलिबा मियोयम ओइबना भाको इलेक्शन अदुदा प्राइम मिनिस्टर ओइना इलेक्ट तौनदबगी थबक मियाम दा दक्सिनके राहुल गांधी डिस्क्वालिफिकेशन तौखिबगी मतंगदा पार्लियामेंट की पोस्टिंग दा अकाइबा पीरिबा ऑपोजिशन पार्टी लेबाक असिदा काइनुंग लेबाक असिना काइदुंगदा ngakpiroi अकाइबा पीरिबा ऑपोजिशन पार्टी लेबाक असिदा काइदुंगदा ngakpiroi हौजिक लेबाक असिदा लेरिबा डेमोक्रेसी दा करिगुंबा मौंग अमतदा खुदोंग थिनिंgai ओइदे अदुबो मसदा यामना खुदोंग थिनिंgai ओइरिबदि कास्टिज्म अमदि डायनास्टी पॉलिटिक्स नि आना अमित शाह की वरोल अदुदा फोंदोखे नकलमरुमदना राहुल गांधी कन्विक्शन पीकिबा जज मरई ककनी हारुबा अमगी मधक्ता एफआर लॉस तौखरे राहुल गांधी पर डिफेमेशन केस द सही अनि जेल द लेना बदंदी पीकिबा जज तमिलनाडु द लेबा कांग्रेस लीडर अमना मरई ककनी किहनग्रे अन ऑफिशियल रिपोर्ट अमगी मतोकेना फोंदोखले राहुल बोर्ड डिस्क्वालिफिकेशन तौबगी मयुक्ता कांग्रेस की एसी अमदी एसटी की विंगना तमिलनाडु की दिंडीगुल द प्रोटेस्ट तौबगी खोंजंग चंगचिनकिबदा डिस्ट्रिक्ट की हेड ओरिबा मनिक कंदन्ना राहुल गांधी बो कन्विक्शन पीकिबा सूरत कोर्ट की जज करिगुंबा कांग्रेस न साक्ति पारकपा थोगलगदी मरई ककनी हनकी हनकिबने मनी कंदन्ना वाफम असी पानकिबा मरी लेना केस अमा माके रजिस्टर तौखरे मई कंदन की मैकेदा सेक्शन 3 की मखादा केस अमा फाइल तौखिबा लोइनना दिंडीगुल पुलिस ना इन्वेस्टिगेशन चथबा हौरे हौकिबा थादा कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी बो इंग्लिश सिंगानी तारागा मपन की क्रिमिनल डिफेमेशन केस ता मरी लेना कन्विक्ट पीखिबने मागजाहियानी जेल लेना बदांती पीखी राहुल गांधी को कन्विक्शन पीखरब मतुंग तारकपदा पार्लियामेंट की मेंबर ओइबदगी डिस्क्वालीफाई तौखे
masina maram oraga opposition gi maikei dagi paksana protest tawagi khongjang changsilaki maka tarakwa atopa editorial gi kalam amada Imphal City da sex worker masing hengalakba Pridhibida leiriba miyoiba jibana khunda leita dun leiriba apik bazar dagi hauraga metropolitan city phawda sex worker sing lai mafam mafam gi wen standard khenabagi wa khaktani amade mafam mafam adugi civilization gi matungina control tawbagi khenaba leiba khaktani miyoiba jibana leiriba makhaisu thingba ngamdana leiraga dabani piglabusu pikna Imphal sahar asidasu sex worker kya leire Imphal ki hotel khara da sex workers sing thamduna business tawri habasi Manipur police na barak barakda hotel sing rate tawda phagatpa kya na khudam aduma goire sex workers sing masing jamna sara sida sakta madamju azauba harau kumai maya aibadi Christmas jauksang apati ningol sakoba maya de hele masina takli badi sex workers sing aji amana sel tongi phibam padabadagi oirakpana amani haibani wafam simak sara sida sakta riba sex workers sing maramda Thizilibam yoi kya gi report dasu atumak pannari hausik leiba ka sida thokliba mihat mifun kyana nauna mawa mapuroiba kaina duna lukhrabi ohurabi kyana masa sing lesu tamnana ba setna sanana ba samas gi arau kumai abadi janabi kya yauna na bahona bada subjin harabada imung manung punana bahona bada araiba amadi asam balambi thirakpada sex worker masing hengalaki gani lamdamas da sex worker masing yamlakba haibisda tholakadaba problem singi manungda Miyoivana kinaraba es laina leiba missing hengalakbani hanasu sex worker singdagi laina asi sandorakba missing yami amadi laina asi sandoraknabagi asoba maram amasuni habasi khangbana es laina sandorakpa thingnanaba honabada hakdin namada section nanaba awareness kya Manipur sarkar gi health department gi makhada leiba Manipur S control society max amade civil society organization kya na yamlaba senbam thada duna amade matam chang honare Aduba ngasi fawudi tam thiraba laina makhalasi thingba ngamdana leiri sex worker sing asina saktana na standard leiba mafam amadi makhoina haktin gadaba miyoi singna ikai khumna loina binadaba thorang amata paikatre society asigi honglakli bi yawolda adumak yawraklagadaba pethibi ki mafam singdasu adumak leinariba leinaragadaba makhoigi damak society asina karigamba karadi sinbiba chumlagani sex worker ki sinphamdagi lapthorakpa yaba nupi sing makoi ki sentok lambi ama sinbibaga loinana makoi ki sada naudada lambi asada satkidana bathorang kya so paikat biba chungani sex worker sing chu miyoi bani society asida hingli bani haibasi kanbiduna makoi ki damakta su akhanaba thorang paikat biba chungani sarkaran nasu miyoi baki minungsi yenglaga hiramasida pongning jangse aroibeda content sing asiki markui ba pau khara asiba pau damjariba Manipur local news YouTube channel asidagi yengberiba punamak padaga jari channel is adom da kana badi subscribe to be business subscribe to be like and share to was ka bi ko namak po amakhan thagasari